Erraustegiaren aurkako mugimenduaren bi deialdi. Erraustegira martxa eta toxiko botxen aurkezpen garrantzitsua. Errausketaren aurkako mugimenduaren izenean, gaur hemen, bi albiste edo bi deialdi dauzkagu herritarrei proposatzeko. Alde batetik, Gipuzkoako herritarrei dei egiten diegu, Zubietako erraustegiaren aurrean gure protesta azaltzera maiatzaren 18an. Lasarteko Okendo plazatik abiatuta, goizeko 11etan, Zubietako erraustegiraino oinezko martxa batean mobilizatuko gara. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre. Ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Protesta hau abesten dute Donostia Bizirik, Eguzki eta ekologistak martxan elkarteek. Herritar guztiok zaudete gonbidatuta. Beste aldetik jakinaraziten dizuegu, urteotan Zubietako erraustegiak sortutako kutsaduraren jarraipena egin duten adituak gure artean izango ditugula. Azken 5 urteotan egin dituzten analisien emaitzak eskainiko dituzte Toxiko Watcheko Abel Arkenbout eta Kirsten Bowmanek. Maiatzaren 23an, herritar guztioi irekitako aurkezpena egingo dute Hernaniko Sandiusterrin. Eta maiatzaren 27an, beste aurkezpen tekniko zehatzago bat, Usurbilgo Sutegi Aretoan. Gaia xehekiago aztertu eta eztabaidatu nahi duten aditu, teknikari, gizarte mugimendu eta hautetsien aurrean. Toxiko Botxek 5 urtez segidan egin die jarraipena erraustegiaren kutsatzaileei. Urtero bilduz laginak inguruko uretan, erreketako sedimentuetan, lurretan, goroldiotan eta zenbait landare hautatutan. Eta baita ere inguruan zenbait familiak autokontsumorako dauzkaten oilategietako arrautzetan. Horiek analizatu dituzte, ikusteko ea baduten kutsatzaileon arrastorik. Metalastunak, beruna, kobrea, zinka, kromoa, merkurioa, dioxinak, PCBak eta PFASak. Azken kutsatzaile hauek, kutsatzaile eternoak ere deitzen dituztenak, gaur egun aktualitatean daude. Horien debekua eta kontrola legez arautu nahian ari direlako Europa osoan. Toxiko Botxek jada aurreratu digunez, Zubietako erraustegiaren inguruan bildutako laginetan kutsaduraren igoera kezkagarria aurkitu da. Landareetan igoera nabarmenak ikusten dira dioxinetan, PCBetan eta PFASetan. Adibidez, Gorostien hostoetan ikusten da dioxinak eta PCBak bikoiztu egin direla. Goroldiotan ere, dioxina eta PCBen igoera oso handiak ikusi dira. Lurpeko uretan metal astunen aztarnak beruna, zinka, kobrea biderkatu egin dira. Arrautzei dagokienez, aztertutako arrautzek dioxina eta PCB maila altuak dauzkate, eta urteotan horietan igoera oso nabarmenak ikusi dira, jangarriak izateko muga legalak gaindituz. Honi lotuta, xehetasun bat gehiago. Zero Waste Europe, Europa Zero Zabor, federazioko ordezkariak ere, gure artean izango dira egun horietan. Zero Waste Europe aztertzen ari da zer kutsadura eragiten duten Europa osoko hainbat erraustegik. Madril, Valdemingomez, Paris, Ibri, Belgika, Beringen, Lituania, Kaunas, Txekia, Pilsen, Herbehereak Harlingen eta Zubietako erraustegiak. Horra beraz, bi deialdi maiatz honetarako. Erraustegiaren aurkako mugimendutik dei egiten diegu herritarrei maiatzeko ekitaldiotan parte hartzera. Motibo faltan ez gaude. Zubietako erraustegiak 4 urte daramatza gu kutsatzen. Egia balitz erraustegiak ez duela kutsadurarik eragiten, hemen bildu diren laginetan ez lukete azaldu behar, azaldu diren dioxina, PCB, metalastun eta PFASak. Kutsaduraren azterketa tekniko sofistikatuok ez lukete herri mugimendu baten ardura izan behar. Aginte publikoei dagokie herritarren eta naturaren osasuna bermatzea, gardentasun osoz. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu
daukaten informazioa eta dauzkaten datuak gardentasun osoz erakutsi ditzatela. Toxiko botxeko adituen etorrera baliatu dezakete informazioak alderatu eta eztabaidatzeko eta espresuki gonbidatzen ditugu harremanetan jartzera. Bukatzeko. Hondakinak kudeatzeko badaude errausketa baino sistema hobe, garbiago eta merkeagoak. Eta Gipuzkoan bertan martxan dauzkagu hainbat herritan. Alferrikako erraustegi hau gelditu beharra daukagu. Baina martxan dagoen bitartean, erraustegiaren arduradunen lehentasuna izan behar du bermatzea bertatik ez dela zabaltzen, ez dioxinarik, ez PCB-rik, ez PFAS-ik, ez metalastunik, eta ez bestelako kutsatzailerik. Horretarako emisio guztien kontrola jarraian egitea premiazkoa da. Alabaina, gure agintariak tematzen dira justu kontrako norabidean. Bai erraustegiaren kudeatzaileek eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak informazioak eskutatzen dizkigute herritarroi, erraustegiak etengabe sortzen dituen arazo larriak, matxurak, funtzionamendu akatsak, arkaitzerrekaren erretzea, suteak, eta gero eta urrutiagora zabaltzen dituzte sortutako kutsatzaileak. Nafarroako Artaxoara legez kontra hondakinak eramatean erakutsi duten moduan. Horregatik daen garrantzitsua herritarron mobilizazioa. Esan bezala, maiatzaren 18an gure protesta eramango dugu martxa batekin erraustegiaren atariraino. Eta maiatzaren 23an eta 27an erraustegiaren kutsadura zertan dagoen ezagutzeko aukera izango dugu toxiko botxeko adituekin eta 0,6 europeko ordezkariekin. Herritar guztioi dei egiten dizuegu beraz parte hartzera. Ez, errausketarik ez. Ez Zubietan eta ez inon. Eskerrik asko. Desde Errausketaren aurkako mugimendua, Movimiento contra la Incineración, queremos proponer a la ciudadanía de Guipúzcoa dos importantes convocatorias para este mes de mayo. Por un lado, convocamos para el 18 de mayo una marcha hasta las puertas de la incineradora de Zubieta. La marcha partirá de Oquendo Plaza de las Artes a las 11 horas de la mañana, para dirigirnos a pie hasta la incineradora de Zubieta a pedir a las autoridades que detengan la incineradora, que no quemen más residuos ni en Zubieta, ni en Añorga, ni en Vergara, ni en ningún otro sitio. Apoyan esta protesta las asociaciones Donostia Bizirik, Eguzki y Ecologista en Marchan. Todas y todos estáis invitados. Por otro lado, os informamos de que también en mayo contaremos con la presencia de expertos de la fundación holandesa Toxico Waste, que durante los últimos años realiza el seguimiento de la contaminación generada por la incineradora de Zubieta. El toxicólogo Abel Arkenbut y la bióloga Kirsten Bumman de Toxico Waste harán una presentación pública de los resultados de sus análisis el 23 de mayo en Sant Justerri d'Hernani y el 27 de mayo en el Auditorio Sutegui de Usurbil. Ofrecerán una presentación técnica más detallada ante los expertos, técnicos, movimientos sociales y cargos electos que quieran analizar y debatir el tema con más detalle. El seguimiento de los contaminantes de la incineradora se ha realizado durante 5 años consecutivos, recogiendo muestras anuales en las aguas cercanas, sedimentos de los arroyos, tierras, musgos y algunas plantas seleccionadas, así como en los huevos de los gallineros de autoconsumo de familias de la zona. Se han analizado los restos de estos contaminantes, metales pesados, plomo, cobre, zinc, cromo, mercurio, dioxinas, PCs y PFAS. Estos últimos contaminantes, también denominados contaminantes eternos, están de actualidad ya que están tratando de regular por ley su prohibición y control en toda Europa. Como ya nos ha adelantado Toxico Waste, en las muestras recogidas en el entorno de la incineradora de Zubieta se ha detectado un aumento preocupante de la contaminación. En las plantas se observan incrementos significativos en dioxinas, PCBs y PFAS. Por ejemplo, en las hojas de acebo se observa que las dioxinas y PCBs se han duplicado. También en el musgo las subidas de dioxinas y PCBs son muy elevadas. En las aguas subterráneas se ha multiplicado la presencia de metales pesados, plomo, zinc, cobre.
En cuanto a los huevos, los análisis presentan niveles altos de dioxinas y PCBs, y en estos años se han observado incrementos muy notables, superando los límites legales para ser comestibles. En este sentido, un detalle más. Durante esos días también estarán entre nosotros los representantes de Zero Waste Europe, Residuo Cero de Europa. Zero Waste Europe ha incluido el caso de Zubieta en un estudio más amplio que engloba incineradoras de toda Europa: Madrid, Valdemingómez, París, Ivry, Bélgica, Beringer, Lituania, Kaunas, Chequia, Pilsen, Países Bajos, Arlingen. He aquí pues dos convocatorias para este mes de mayo. Desde Rausketaren Aurkako Mugimendua hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en estos actos de mayo, porque no faltan motivos. La incineradora de Zubieta lleva 4 años contaminándonos. Si fuera cierto que la incineradora no produce contaminantes, en las muestras recogidas no deberían hallarse las dioxinas, PCBs, metales pesados y PFAS. Estos sofisticados estudios técnicos sobre contaminantes no deberían ser responsabilidad de un movimiento popular. Corresponde a los poderes públicos garantizar la salud de los ciudadanos y de la naturaleza con total transparencia. Pedimos a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Gobierno vasco que muestren con total transparencia la información de la que disponen y los datos de los que disponen. Pueden aprovechar la llegada de estos expertos de Tóxico Waste para comparar datos y debatir contrastando informaciones, y les invitamos expresamente a ponerse en contacto. Para terminar, existen sistemas de gestión de residuos mejores, más limpios y más baratos que la incineración, y en Guipúzcoa son muchas las localidades en las que funcionan. Tenemos que parar esta incineradora inútil, pero durante el tiempo que siga funcionando, los responsables de la incineradora deben garantizar que desde ella no se emitan ni dioxinas, ni PCBs, ni PFAS, ni metales pesados, ni otros contaminantes. Para ello es necesario un control en continuo de todas las emisiones. Sin embargo, nuestras autoridades se empeñan en caminar en la dirección opuesta. Tanto los gestores de la incineradora como las autoridades de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno vasco nos ocultan las informaciones sobre los graves problemas que va creando continuamente la incineradora de Zubieta: averías, problemas de funcionamiento, contaminación de la regata Arcaitxerreca, incendios, y extienden cada vez a entornos más lejanos los contaminantes que generan, como se ha visto en el escándalo de los residuos llevados ilegalmente a Artaxoa de Navarfarroa. Por todo ello, el 18 de mayo llevaremos nuestra protesta con una marcha hasta las puertas de la incineradora, y los días 23 y 27 tendremos la oportunidad de conocer en qué está la contaminación generada por la incineradora con expertos de Tóxico Waste y representantes de Zero Waste Europe. Haremos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar. Rausketarik ez Zubietan ez inon.